Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sadaqallahul azim. Kepada syukur marajal lori pang Allah Ta'ala yang kata na wereng adisi kang iya wewetue atau pada engka sikipai memareng kali ngari on remal bita manang makutoni salawat si bawa salama lori pangulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun seri pamasin ni asalama kelerilino laturi akhirat. Sini suruh-suruh malabikun kemana mareng kalinga. Ya wewetue melok kak rampeng kilori di manang riaseng rahasiana rahasiai. Ya naritu pasal pandasangeng bicaran na anak loloe riwatu masuk na mita tajang. Na iya mula kerak na anak loloe nakaran naiseng yalena makada mata na itiwi ku tampu rahasia na Allah Ta'ala yan ari turiaseng nyawa riwetu kerak maduanda nasabak mario marnui masuin mita tajang ripancaji wipole rian cajingan kami na malebie na iya narikot tatamba ni umuru na iya rolapong anak lolo na naisen ni mecawa riasen ni Ritu Ahmad riwet mula tak buka nawarkan najarin na riasengi Muhammad. Jadi manasay makada iya tutubu kasarat tak riasengi Muhammad. Na iya nyawa tak riasengi alialusu yari garasiana Allah Ta'ala. Sini suruh-suruh malabikun kemana maring kalinga. Si boleh-boleh tak majepu iya nyawa tak si bawa tubut tak. Nasaba iya tu papajepu ale tongot-tongang. Narekor ria jepu ini ale tongot-tongot tak ria jepu itoni tu ri Allah Ta'ala. Insyaallah salama ni rino latu ri akhirat. Isengi makkedai. Na iya tu butta si bawa nyawata polai ri nurung Muhammad. Na iya nurung asesat na Allah Ta'ala. Na iya Muhammad asas sifat na Allah Ta'ala. Na iya sae na sifat de lain naritu. Najak lalo tasalapang. Nasaba iya tunurung tanyai cahaya. Yari gatajang. Na iya kia asesat na Allah Ta'ala. Na iya pamulan na Muhammad sipa ilauri Allah Ta'ala. Na iya pacapurna Muhammad aseng ilauri Allah Ta'ala. Na iya lahirna Muhammad gau na iritu Allah Ta'ala. Na pancaji wipuang Allah Ta'ala alang ngelololiset na karena Muhammad. Ajepui Muhammad muajepui toni tu Allah Ta'ala. Nasaba iya tu Muhammad masih dirahasiai Allah Ta'ala. Idik nari turia sengwujud Allah Ta'ala. Iya nai ale tonget-tonget tak. Sini suruh-suruh malabikun kemana ria masih ria Allah Ta'ala. Na iya tosi selang hakikia dek na puade sada enareko dek na jepuyaga iya roh rahasia na la ilaha illallah. Na iya tu rahasia na makad asyhadu an la ilaha illallah alaini Allah Ta'ala wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sipa nai si bawa rupan nai Allah Ta'ala la ilaha illallah tubun nai Allah Ta'ala Muhammadar Rasulullah gau nai Allah Ta'ala poncok nada na iya si tongot-tongon na Muhammad iya nari turuh kudus na iya ruh kudus tubun nai Allah Ta'ala. Iya neria seng rahasia na rahasiai.
Nasaba idi nariasa Muhammad na iya Muhammad wajo-wajo na Allah Ta'ala tembas sarangi wajo-wajo na punnahi wajo-wajo asarin yawe bappa japuta nasaba iya tu hakikinna Muhammad tubunna ito selengi ajapu hakikinna Muhammad mamuare kito pada salama manenungang rilino latu riaira nasaba iya tu Muhammad tubunna to salamai iya ne hakikinna Muhammad bokot temawari rilino latu riaira jadi pada upasembana ki makada akan riguru ki rian riguru yawet dinge papahangat ki pekku kita ratte na narikori pake esowani nasaba iya we pejepue ripake to mailo matinro to mailo moto rileuta masa tinja majenne cemmejunnu mas sempajang si bawa mega mupa lainge gunana sini surah-surah malbiku engke mana maring kalinga siku meroya bedinge upala tura kilori di manang mamuare makke guna risese engkat tak to pada mata periaseng ngetongang laut dampel lori di manang nareko engka atas salangan na ada-adaku wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.